الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ بيت عرفوا شبكاتنا باسه يعني مريفو ثاني. أيه. إذا كان ردي كذا نتي ورد إيراكني سمو سان جالا وانت قبل نفجتة. إسان كان مو يقرتي إسان اللي حالا تاني أخلاقا تاني كان ديما تاتي نتي مو ورد يقرتي إسان كان رسمو قبنو أكما ريبو جيت يونيف كانتي نمشي مكينان كابو يكاون سكسي كابو مالا كسين كابو جي تخندي كيسو سببتي في سيرفو رغتي بكا تجير تتين سترفا تنجت لالانتون صح أيه إذا كان رأمو نتي ورد يقرتي إسان رسمو قبو يرو تنكيسا علمنا ما توقو كان يقرتي إمبيك والله لجنو يمتو زبانا كان كيسا هند يرو تكنولوجي مبالتي كان نمتو كحوالالي واي ديني كان حرام حلالا دائما وقا أغرتي لما زنان رامي نمنين بين انجرو أيه زنان كارامتي نمنين بين انجرو نمنين بين انجرو إذا كانت فامون نوتي أورد إيراكون إسمو أنت إسانت قبنو دعوة دادا غري إسن إرجرتن فتوى إسن دبرتن يرو مرة يكتور إسن أردف نمني إسن أردف هاجرو أمو دي بنيت مغافي إسن غافتشا غردوا دي نمو غافي غافتشا فايدان قبضو namni gaafii isin gaafate kan itti fayyadamuudha malee irra caalaan keenya gaafii isin gaafanna walaakin gaafii san itti fayyadamaan jirru deebineetuma gartee ustaa gara laakkas yoo taate kam akkas deebinee immoo numa hojjanna hoggaa isin irraan orgitaniis kana ta'uu hin qabnu nuti sammuu isaanirra qabnaa yoo isaan dhalaan tuni obboleetti teenya dhugaa hin dubbadha wallahi obboleetti yoo namni akkasitti hojjete garaan nan danda'u akka obboleetti ofirra dhaabuudha akka haadha ofirra أستاذ حمزة عافين جرجريني دول مات أيه آية kanaaf siqana ta'eef nuti gorsuu qabna dhalaa obbolaawwan keenya kawaan hin taane hojjetan hara hundaanuu yoo sitti dhufaniisi taqabbali irraa kaasi yoo waan hin taane haasuudhaaf deemte immoo obboleetti jedhaappu wanni kun hin ta'u ati intala islaamaati maqaa islaamaallee ballisin beekadu islaamummaa maqaa nama tokkootiin balli ani islaamatti wanta hin taane tokko yoon hojjedhe waan hin taane islaamni akkasii jaan maqaa aalma islaama addunyaa tana hundarra jiru bada دوغا والله maqaa nama tokkootiin ka dhiira haa ta'u dhalaa haa ta'u obboleeyyan keenya kan dhiiraatis rabbiin isiniif haadhiisu isaa waan akkanaatiin jaan kan biyya addunyaa birarra jedhan kan afaan oromoo beekaniin جزاك الله wanti akkanaa kun nurraa hin fakkaatu سري kanaafi nuti an baha jiru kan biyya jiru hundi ilmaan oromoo kan afaan oromoo dubbatan keessaa fuula caalaa warri jechuudha biyya arabaa jaalani garuu wallahi alaaziim ustaaz an biyya sana jibbeen amma khalaas keessayin deemaa jeetiin dhuma biyya gala maaliif yoo kee biyya galee biyya dhaqe amma ummata biyya jiru hamtuu isaanii namni dhaga'u hin jiru kheyrii isaanii namni dhaga'u hin jiru qeerroo jaabanii maqaa moggaafaman nuti garuu warra biyya arabaa jaan ulamaa meeqaa biyya arabaa kana keessa jira uffaata meeqaa biyya arabaa kana keessa jira nama gartee kheyrii hojjetu meeqaa jira garee adda addaa dhala meeqaa jira تخيري دليل hojjetu مشمرن قرتي بيا سعودي ادو تخيري وجدتو جري الرغدا نسان تو خيري وجدت هذا لا شك في ذلك شكين قولين الرجال دلان بيا عرب اما كيسا هو ما غري استاذ ne magare qur'ana qara'aysan wallahi har dibba keessa parsanti shayyo caale hin caaru irreetti warri qaraati qur'ana qa'an parsanti dibba keessa 95 alaadha alta warreen qur'ana qara'an warreen garee zinkiyaa kiraa jaamee moggaa akkas jijjiiramni guddaan argamuu jira kannatan warreen gartee masjida gargaar warreen ulamaa'ii keenya gargaaraa jiran irra caalaa dhalaadha agarra صح kanaafi dhala akkan waan kheyrii hojjettu kheyrii tana hojjechaa ammoo gara duubaati wanta bira hojjettus rabbiin isiniif haadhiisuu dhiisaadhaan jaan dhiiraas yoo dhalaan takka isinitti dhufte wallahi hanga ila gorsa hin fuureesi wadalaan natti dhufte birraa hin itti jechuudha niin gorsa maaliif karaa shari'aatiin namni tokko yoo eega jaalate yoo isiillee gartee lakkee aan abbaa manaatis hin qabu lakkeen akkanaa miti jettee kan isiin itti deemtu taate namtichi kun ammoo bilbila hayyee bilbila warra keessanii naa kan ishee warra isaanii qorachuudha qaba. Akkanumaan gartee itti deemuun hin ta'u.
بالبلا ورا ثاني فلتي هاي جاي جانا جالتي أنا ربي بيجالس جالتي ربي بيجالس جالتي أنا ربي بيجالس جالتا بالبلا ورا جاي تاني لكن بالبلا الرافضتي ورا ثاني بالبلا إشي قرط شو ده سنين بود إني مو أسيتي والقرطني أسمتي والناس وتاني ثم إنه ما تكشف قرانا كريه برجع تخانني ثم نكاح ولد تنوي دجام كن إنتو نكاح ينوتو حلال قدر في هذا في أبا ملء صح إنتروكل جزاك الله خنا سودا وان كان راكدا بتنين جاء بارك الله فيكم جزاكم الله جزاك الله بارك الله فيك جزاك يا ربين آمين جنة الفردوس ربي سبحانه آمين آمين غرتي ولا يفاكتبو آمين آمين قالتهم جزاك الله جباد عمل لي حال مكان عند سودا ربي أبليكم كن ربي سانا كجيلتو غرتي هدايان خالق وفرانا ما كن نمتي ربي هدايا كنو غرتي قلبي ثاني إيمان أنا آمين 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 ولمانو هدايا ربنا وخنو جزاك الله بارك الله فيك والله يا بليس كينيا قبتي هجايبات تك بليان كينيا وانا دونا مغادي نمغا متيغا مچيساتي دوبا ونجرو بليان شمرن يولالتن لغادا كوما بليس كينيا جي غريسا تو بكواني اتو خيري غدو خدلا غجرو بي خيز مسجد جارون ورا ركتا غرغارون جرغو نمبر 1 جير لغادا nuti hanga dandeenyu gorsuu qabaachuu qabna. Michoon tun dogongorteellee yoo gartee akka malee taate gorsuun barbaachisa. Atiitun kaayoo dhufteef hin dagatin ja'anii gartee namni wal gorsu. Kadhiiraatis ka dubartiitis. Kaayoo dhufneef dagachuu hin qabnu. Kaayoon dhufneef maali? Dalagannee ibaadaa godhaa warra fi gargaaru. Warra fi gargaaru rakkataa fi gargaaru. Kawusteetu magartee inni maamila godhatee isirraa waa nyaatu badiitti dalagaa badiisitti dalagaa waan isin dalayteef nyaatee fixee ganama kaan gaggeessa dubatu ni gartee halaaqa ajaa'ibaati waan hedduu gartee garaa nama nyaataati. ما شاء الله. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلاغا واي ورن بيا امباخي سجلغنا راسو جردني. ايه انا اللي ومن ارغي بيوان دغير راغرده. Sanu marrani amma dana warren bi amba kesa jirugo warni zinan simba ballata jirtok intaltin alada takka ara bi abbanis handiratis handalatis wan be fi walla junamu ayyo takka biyaba sah akasumade amman tana dalan tenyallen ara bi abbanis ira intalti biyatun biya garte Ramada kabduleite dalaide han wargartu jani tergadani akasuma ilmi diradille nalillen devedin ne biyamba darage dalagatte faida je dufay jogaruf duga ammo namu haydo be sanir ramfatet datu miskin aisin sah ade amman dana talaba jani amman dana biyar rabade dufti biya suudi da dana faato aya akasitti amman tanaga bisit suudi dunille makara fogga himnisin suudi ada dumale ramata qabdu ayye dalan tuna akasitti mana araba kana ba keessatti rakkadde rakkoon adda addaa waan irgeesse akkasitti amman tanaga ame jawaras khashaba wayini bitaniifi aya jawala akka gartee gise gabbayanii ala faadhaatti bilbilan ulafaa raabantuuf jawala biteetti kanna gandara baatu kannaaf ga ayye akkasitti amman tana achirra haasee jarri amman tana isiin dogga rakkattee jawala kana biyya fatti bilbiltee akkasitti warra isaaniitti mee raqama nama mee biyya teenya akka biyya suudii tana keessa jiru naa kennaa jettee akkasitti gaafattee irraa fudhatti akkasitti itti bilbilti yaa'u akkana rakkadheeti rakkoo akkanaa keessa jira akkana akkamii jaan akkasitti inni ammaa tana waan biyyaa beef namuu irraanfatee beekadhummaa tana gaa kadiiraa kunis sirri kaayoo beef irraanfate akkasitti ammaa tana itti bilbilti siin gaarraan tana nama biyya diyyaatii na gargaaraa jettee itti bilbilti
rakkoo kana eegan jaya abalu way jakami jaan jeju akade tamanda nama la fa beeku bilbile akana michota gadu rakkoo kana eegan jira akami jaan ayye akasi kaade isin bira dufti itti bilbile akasitti nama suudi ta'u sawaga dalagu kan suudi da ergafi intalatan achi fuudha jechu haya oggo achi fuudha isin bira dufti ogga bira dufti ammaan tana waa'ee gartee isin tun ogga bira dufti ammaan tana oduma ejjettu oduma etto qaatee daddalagattiini deemtii bakka itti deebisu isin qabdu dhalaan as gara galtee isin ammaan tana gaa namni kun nama gandaadet السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا شيخا؟ أستاذ حمزة مي مال جتات مي دبيتنا مي وانجرو لفنو غايمه. والله شيخا يعني قبليان كي يغرتي ورد دبته هندينو هاسو في تجرا. أيه مالتي داتات. أن جتشلا ما قفان التيدا جتشلا ما نكون جتشا مي ربي سبحانه وتعالى آيات جبابا خيستي ilmana maatiif akka ilmi namaa gartee qophatti bahee dilii hin dalayne dhiimoodha wanni ja'aniintu waan gartee hoggaa qophaa achi baate waan feete ka wajjaa soitu sanii wajji godhuu dandeessu numan agarre malee ijaan harkaa jechuu hayyee kanaafuu inna calaykum laxaafidiinin ja'an arraan tana yoo ilma namaa kana dheyxee ittiin himeesse inumaatu haasawa baruu keessa namni si gorsaahu wa inna calaykum laxaafidiin sah كنافو أن جتش جبابا جتش ربي خلاني لسان دبس إن عليكم كراما أو مال يوري بران دولينا أستاذ حمزة قفرت دامنا خلاص يسبودا تليفونه بيرتو كاس أستاذ حمزة ما حاجة كاس ألو شيخ دقام نين أوف نمني بران دولينا خلاص جي نجيت أوف أستاذ يعني قبابت مونين جون إن عليكم لحافظين كراما كاتبين ربي إسري خنا الرتي ملائكة جبدوا لما قرتي تواني سندلي دن هند بكا إسرف سنتي بكا إسنتيف سنتي إسن الراحة تبدو جرا ربي خيسان تدادا قما براتي نمو إيمو دجتون تانكرا وانجا من ما يردون كوني أوري إيمو دولو إيمو أسو جرتا إيمو تنلي دولو نوچنكن مين دولينا دابا جي أستاذني أدوبتو ميديسا تديسا مي أرانا جيفانو نمو وروا إيمو سي بالبلو في الرحم بالبلو إيمو يوم بالبلات خبرات دو فيسي نامين ومدبادوتي وري برانو تم بالبلينا إيمو ودبادو مي أستاذ أتي واني إيمو جانين تون تانكرا وان جانين كبدي المنا ما كن الرقودان انبيخو فرنجين تنا كرمت تيسي وان نمنكم فيديو وجهاسا وان نمنكم سقلي ولنجو خنقرتي السلام عليكم من ايقلوا مالك كتلقوا وان سان خنلالني إذا قد فرنجي دا خدين إسلام جالتي جرو والرخي سجرو خنا جبزي جرا خنقر خنا راتعني سلالا قرتي صح جاءتي انتلتا نقول لك عمسي كانت بنتي لال سلام تاني ايقلتي جتشو wanni nuti goonu tun hundu taankara keessa jirtiif taankara jechuun waan sagaleen ilma namaatu guutuun achi keessa warabamtee tafee achi keessaa fuudhanii dhageeffachuu danda'an. Ayyee. Fadihaa uummata keenyaa duba osoo taankara san keessa dhaqanii ilaalanii wallaahi mataadha qabatan duba wanni isaan dalagan hundi waraabamtee achi keessa erga. Ayyee. ummani waa lakkisuutti hin jiru khalaas gee bakka anta walina wali dhumatti inshallah duuba obboleessi keenya waan ajaa'ibaa jee ustaaz Hamzaa waa'ee gartee teknooloojii tanaa ilmiisii qaba beekumsa rabbi kanneef qaba تكنولوجيا تنرعيز أكاسي إن شاء الله مغربا لأذاني فجزاكم الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.